kukongo. Voilà. Wiza ofu mwandungulu ingeta. Ah, beno bula maboko sama na yaya. Muka mumvita. Mengo singetango na ongera ndu ngunu. Yo. Tufuga maneva ntadisi ya Zulu entoto. Mulombe la masumu makanda ya Kongo lemvo. Tukuba mane? Ngeta. Matondo mingi. Samu na ina betu mesoro tuvedia kana kilumba bubu na kati ya kutantamana na malongi ya betu. Kilumba bubu ya kile kilumba ya tatu inabaka kubukilaka mpika. Jour de mercredi. Donc ina betu kulongo kaka mutsindu betu bakaka nzengolo na yao. Mingi kina kuzonza ifaleke ya vanda na français bazonsenemo mekansi bazonsenemo lendi vanda na français ve parce que betu ke viva français. Si betu vanda ka ba français bazonsenemo zola luta na français. Si betu vanda ka ba chinois bazonsenemo zola luta na chinois. Si betu vanda ka bazarabe bazonsenemo zola luta na arabe. Mais comme betu ke ba congolais voilà bazonsenemo aussi yake na Kikongo. Et maintenant, il y a une rapidité, il y a que poser question. Si on a comprendre Kikongo veut, alors il y a poser, moi il y a que maîtriser après betoke expliquer définition mot il y a na français ou na mangala. Tu comprends mané? De maintenant na kuiza kubanda kulongo kabeto betu fana kusambila ntete. Tu comprends mané? Betu fana kusambila. Ba prière betu ya tete ina betu ke salaka na ntete. Na un betu ke vandaka na vutu ke samunge kibeni. Vutu ke sa munge kibeni. Voilà. Na ntete ngefana kuvutukisa na kati na ngemosi avonge banda kusambila ngefana kuvutukisa na kati na ngemosi vutukisa na kati na ngemosi na lomputu veut dire prendre conscience de toi-même. Donc ngefana kubaka conscience ya ngemosi. Donc prendre entre parenthèses prendre conscience. Conscience de toi-même. Donc avant betu banda kusambila betu fana kuvutukisa betu kibeni. Donc betu fana kubakwa bar c'est-à-dire conscience à betu ya fana kuvutuka tete na kati na betu mosi. Donc voilà une baka zona parfois 3 minutes de méditation. Tu comprends? Donc vutukisa munge kibeni. Ça veut dire betu se méditer. Parfois betu le nduvanda na 3 minutes. Betu nduvanda 3 minutes. Demano lor betu ke katuka kawa, lor betu ke katuka awa. Betu ke zonza diaka na isi atima. C'est-à-dire vous tout ça me ben après deuxièmement voilà le secret de la prière. Deuxièmement tout filangindu zeto zeto muntima ngwentangu muntima ngwentangu voilà. Donc betka tubaka tufila ngindu zeto muntima ngwentangu. Cela veut dire nous devrions lancer nos idées dans le cœur du soleil. Nous devrions lancer
nos idées dans le cœur du soleil. Parce que, awa betu me se concentrer, avo betu bana kusambila. Lero ngekena kubulama boko nkumbu tatu, ta. Ngeme fungula 3 portes spirituelles. Nzambi azole yanga evelenda. Après tu prends conscience. Yangemo si tu es concentré. Singe bandi penser que nzungu ngebe tunati yange katula bazidina. Si ngebe bandi penser ba bima mebika na bilanga ou dossier document mo se façon ngena landela fonge katula idée ba document ina. Ngeme se concentrer pendant 3 minutes. Après tout filangi nous êtes mungu makilonga conserver dire bête lancer ba penser bête na kati ya tima ya soleil. Voilà le lukongolo yai après na bouton na kati. Donc lancer bazidi ange na kati ya soleil. Donc ngefana ku penser soleil, ngeme imaginer soleil, ngeme ramener idée soleil sur place. Après ngeme sala c'est comme ngeme kukuma na milieu ya soleil. Tu quoi mané? Voilà. De maintenant troisièmement, tu filangini tu futa sumbete bene tu filangini zote mungu makiloka kwa mtu ngwentangu weteleza malandi la mtu ngwentangu. Tu vova kuntsansi mankumbu tatu. Tu vova kuntsansi mankumbu tatu. Vova kunsansima. Kunsansima nkumbu tatu. Kumbu tatu. Donc, tu vas voir kunsansima nkumbu tatu. Cela veut dire beto zonza na isi ya tima beto 3 fois. Quel mot? Mo beto ka kuzonza na isi ya tima 3 fois ni yai. Oh, Mwanda, velela, wiza, watu twadisa, watu twadisa. Oh, Mwanda, velela, wiza, watu twadisa. Ça veut dire, oh Esprit Saint, viens nous guider. Mwanda velela veut dire Esprit Saint. Mwanda velela veut dire Esprit Saint. Wiza watu twadisa, viens nous guider. Tu quoi mané? Donc yai na bunu beto yai ni commencement ya prière beto kena kubanda. De maintenant tukunda nkumbu tatu singeke ngemo singeke bula maboko nkumbu tatu 4 tukunda nkumbu tatu. Kunda nkumbu tatu, cela veut dire bas les mains 3 fois. Bas tes mains. Donc bâton nos mains. Bas les mains. Donc bula maboko makungu. C'est-à-dire façon yai. Baki boklan saki. Mais façon yai. Kunda nsaki. Insaki. Kunda. Tu quoi mané? Donc, de maintenant, si beto masse samela, hein? Tete. Beto kunda 3 fois. Tu quoi mané? Beto kunda 3 fois. Samuna hiki. Samuna kufungula tous les 3 portes spirituelles. Les portes spirituelles. Il y a que porte. Les portes spirituelles.
les 3 portes spirituelles. Donc, voilà, c'est ça. La porte spirituelle. La porte tatu ya kimpevi. Alors, les 3 portes spirituelles. Donc, il y a Zola. Cela veut dire Nzambi ya Zola, le Dieu d'amour. Tu comprends? L'esprit d'amour de Tata Mapung Tulendo. Donc Nzambi ya Zola, donc Zola. Awa Ngangu. Ngangu, cela veut dire Dieu de la sagesse. Donc Nzambi ya Ngangu. Donc l'esprit qui transmet la sagesse na babima nyonso. Tu comprends? Awa c'est Lendo. Lendo veut dire Dieu toute puissance, Dieu tout puissant. Donc, il y a Zola kwa Tata Nzambi, il y a sagesse ya Tata Nzambi, il y a pouvoir ya Tata Nzambi. Tu comprends? De maintenant, leur va me descendre awa, ba ou tatu va me descendre awa, ya me kumukaka kima mo, mosi. C'est lui le créateur. 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 Yani kaka yanu mo, mosi. Donc yai ni Tata Bampungu Tulendo. Donc si betu kena kuzonza, Tata Bampungu, Bampungu. Ça veut dire bake bauta, tatu na kati na muntu mo, mosi. 3 esprits kena kati na muntu mosi. Nina betu kena kuzonza, batata Bampungu Tulendo. Yani kaka yanu mosi. Betu zonza, batata Bampungu Tulendo. Parce que l'esprit d'amour kena kati na yand, l'esprit de la sagesse kena kati na yand, et l'esprit toute puissance kena kati na yand. Tu comprends? Voilà pourquoi betu ke bulaka makunku nkumbuta tatu. C'est pour ouvrir tous les 3 portes de Tata Bampungu Tulendo. Tu comprends? Matondo mingi. Donc voilà. Tu vutu kisi, tu kunda nkumbuta tu. Beno landa. Parce que bientôt betu ke démarrer. Tu kunda nkumbuta tu. Tu vutu kisi mo betu ke beni. Là, betu me kumu concentre. Tu filangindu zetu muntima ngwentangu. Là, betu me penser soleil. Betu me ramener idée image ya soleil. Betu me sala c'est comme betu me kuma na milieu soleil. Tu vova kunsanti mankumbu tatu. Oh mwanda vela wiza otutuadisa. Ngele ndizonda vo. Kumbu tatu vo. 2 points. Vo. Oh mwanda vela wiza otutuadisa. Na isi atima betu oh esprit sa kuiza kugide betu. Tu kwa mane? Après, tu bula jaka maboko nkumbu tatu. Ye tu bula maboko nkumbu tatu. Ye tu tambi kamila mfumo ndungu nuni yai. Tu kwa mane? Dibono mila mfumo ndungu nuni yai. Lero betu kena kusamila kwa ako. Singa kenge mosi. Concentration yai. Nge kena zonzave. Mezole kakaka na kati na yomoko. Tu kwa mane? Teno lero betu kakuma na mila mfumo ndungu nu. La betu nyonso. Betu me fungula ndinga. Tu comprends? Voilà. Donc leur betu que réciter mbila mfuma ndungunu, après betu que réciter mbila simbi bentemu, après betu que réciter mbila simbi bemvita, après betu que réciter mbila ngwizani. Nzamba bonga. Matondo mingi ni kuna betu ke banda, betu ke sambila. Tekela betu kota na katina explication nyonso ya ba prière ya Lumabubu. Tukunda tuvutu kisamo betu kibeni. Tufila ngindu zetu muntima ngwentangu. Tuvova kuntansi mankumbu tatu vo o mwanda vele la wizo tutuadisa. Tukunda nkumbu tatu jaka ingeta. Fuma ndungu nkumbu musi. No.
twetsinwana muna mvita wasila mvita mpulu sumuna kongo da mvimba siki misamiti ya meonso no kukongo wiza omfuma ndungunu nge mfuma ndungunu wau dumu kama mvita do wiza wasala sanema kesa maku mungiza kuna tansiku musuku kongo wiza omfuma ndungunu kinkole kakoteswa kongo wiza mani nkakuza kuna ntantu wiza katula tala mbwetete yete seloka ku kongo wiza omfuma ndungunu ingeta mosimbila simi bentemo munitu zetu ndonono mungu mbatata nzame mpungu bika ngolo za simi bentemo zita za zoma nsumu kunuza zozina munitu zeto yebika miele bentemo nize metuvuata yeku tukitula nto alusaku mnuka beto mnzila kongo mungu mfumweto ni mwanda kongo tulombelebo ingeta mosimbila simi bemvita ndonono bika simi bemvita yelunungu la batata bampungu tulendo yakulumuka mukizungudila keto bika bekala yeto muntangu zoze mufulu bebyo yebika bakututane na mumitantu yetu memufuke memumwene munkuma mfumweto ni mwanda kongo tulombelebo ingeta mosimbila ngwizani ndonono ngwizani tulombele ujambula nkembo watata nzambe mpungu nkumbwa mfumweto mbazeto simbiketo nzambieto ni mwanda kongo tulombelebo ingeta ibobo tukunda matondo mingi ingeta de maintenant beme wa prière fa sumbe reciter yao une wa prière ina yakibandaka reciter ensemble donc awa betuke na mbila mfumo ndungunu cela veut dire moi expliquer que mazusi chef ya solution kwa mané mbila mfumo ndungu donc chef ya solution de maintenant mbila est égal à prière muzonzilaka yao lorsque ngekena kuwaka mbila est égal à prière donc appel donc wafasu bakina kuzuna twetsinwana muna mvita iwasila betuke se poser question tete awa twetsinwana muna mvita iwasila donc cela veut dire betuke na kunwanaka na bakomba ina ngesadilaka beto bon demeno bakomba ina nani sadilaka beto yao bakomba ina nani sadilaka beto yao bon samuna hiki beto kena kunwana na kacha komba ina yake ya hiki baufo mvita mpulu sumuna kongo dia mvimba doko mvita iwasila doko tatangama mpungu sadilaka beto keno beto ilfo beto nwana samu na kulibele ina kele peuple Congo tukwa mane beto fana kunwana do beto fana kusadila volonté beto fana kulongoka beto fana kusambila beto fana kunwana na kinchuni evana kimpeve samu na kulibere le Congo donc twetsi nwana muna mvita iwasila mvita mpulu sumuna Congo de donc mvita ina komba ina samu na liberation ya Congo nyonso demeno awa bamezonda yake siki misamitima nyawoso ku Congo wiza omfuma ndungu donc siki misamitima nyawoso ku Congo cela veut dire donc pesa équilibre c'est-à-dire vumbula yini kena pongi yini kena kulala vumbula batima ya babantu nyonso ina kele na le Congo tukwa mane na nani ngekena kuzonza fasu ina ngekena kuzonza na chef de combat baovo wiza omfuma ndungu donc chef de combat na église catholique baka aussi na chef de combat ina baka kubokilaka Saint Michel Archange ya bao tukwa mane ina ni christianisme Saint Michel Archange ni un chef de combat ya peuple d'Israël. De même on a peuple Congo, chef de combat c'est Mfuma Ndungunu. Donc Mfuma Ndungunu yandi fana kusikimisa, yandi fana kuvumbula, kufaire réveiller babati nyonso inakia kuse perdre na kati ya spiritualité étrangère, na kati ya connaissance étrangère. Tukuba mane? Alors afin qu'il y ait accordé maturité spirituelle na peuple Congo. De me le kuza na deuxième, ngeye mfuma ndungunu wao dumu kama mvita. Donc cela veut dire nge chef ya combat de maintenant sauter nge kuza na intervention.
tuko maana donc sauter na kukwiza intervention donc kwiza na kati kwiza na intervention ya komba ya ibetu kena ya parce que komba ya keve ya kinsoni mekansi yake ya kimpe ya kimpe mais tous les ndiyo nwana pe mukimpe evo mukinsuni komba ngoni wapina ni peuple Congo que ya ko perdre connaissance spirituelle yani kwa maana donc ngeye mfumo ndungunu wao tumu kama mvite donc nge chef ya solution kwiza na kati ya intervention do wiza wasala sana yema kesa mako donc kwiza do yake mo yake mbeve ya ngolo do dans le cadre spirituel moya yake bingisaka sato kwa maana moya c'est-à-dire mbeve za sumuka yake bingisaka ba mbeve kusumuka donc do wiza wasala sana yema kesa mako donc kwiza usala kintwadi na bazeleve yange na ba membre yange kesa makese ni banani makese ninge na munu kena kulongaka kinzambi kyako kya Kongo kesa ninge na munu donc chef de solution yani fana kukwiza kusala na beto ensemble samu na mvita yai beto kena kunwana ina tata bampungusa dilaka beto na kukatula peuple Congo na kati esclavagisme modernisé tukuba mane non mungi zako bavo mungi zako na tansiku musuku Congo donc kukwiza yange ina ngeke na kukwiza nata réveil na le Congo siku musu donc nata réveil vumbula babantu reconnaître de maintenant vraie spiritualité ya bao babantu reconnaître vraie ba science yina mekufandakana c'est-à-dire congolais c'est-à-dire yandi reconnaître yandi kele nani donc yandi fana kusipesa valeur na kati na yandi tuko maneno donc wiza mfumo ndungunu kuiza nge chef ya combat et maintenant troisième okay Kinkole d'abord c'est quoi Kinkole veut dire c'est l'esclavagisme Kinkole esclavagisme donc Kinkole qui a côté soit Congo wiza mani donc Kinkole donc esclavagisme yina peuple Congo koto swaka ya kuiza kumaliza quel esclavagisme regardez le Congo bandaka ya muvimba mutindo Angola Gabon Cameroun Kinshasa Congo Brazzaville mundele lera nimekukuza mena tafalangana nimekusepare ya opeti mekuma bazenemi na bampangi ya betu tuko mane donc Kinkole Zamba bonga yakena ba mambu parfois ngele ndi découvrir bon bref donc Kinkole esclavagisme ina kotuswanga peuple Congo yandu fana kuiza kumanisa yao yavanda esclavagisme spirituel yavanda esclavagisme physique yafana kumanisa parce que betu kena kati esclavagisme tuko mané tous les enseignants bamilonge nyoso ina kelongaka kinzambi ke Congo ils sont pas c'est-à-dire bakevena valeur na meso même ya luyalo tuko mané bakevena valeur na meso luyalo mais bas enseignants ina que enseigner que spiritualité étrangère luyalo que pesaka yandi valeur mingi que pesaka ba valeur mingi mais pendant ce temps beto kana kuzona la vraie spiritualité beto mais beno kena ku persécuter beto nge muntu kena ku persécuter beto nge kena Congo muno simuke Congo mukena kuzondela kinzambi yangena muno menge kena ku persécuter beto tiko mané donc yino siake esclavagisme donc Kinkole ke kote so Congo wiza mani nkaku za kuna ntantu wiza katula donc ntantu kuza selke no nge onteke ngeke Congo Brazzaville nge kwenda na Angola ifonge futa ba laisser passer barricade mais orga badaka Congo msituko mané donc nkaku sike mingi na kati na luzingo ya mundu bankaku ke vrai mingi na kati ya luzingo ya mundu parfois ngeke na kusosa kwandi ku réussir na kati ya luzingo
Mais au fond, derrière vous, na kata famille ya ben aussi, ya kena muntu osike kuitilize kosi base étoile ya baba. Donc, ya kena muntu aussi, kuiza koti sosi difficulté na kati na luzingwenge. Nina ngekena kuwa, nkakuza kuna ntantu wiza katula. Donc, ba difficulté yina, ba blocage yina, ntantu kuiza tula na kati na nge, ya ndufana kukatula ya mfumando ngu ndufana kukatula ya. Alors, tala mwete te yetiseloka ko Congo, tala étoile kena ku basika na le Congo, étoile ina seki c'est mfumu Mwanda Nsemi. Tu crois mané? Parce que c'est mfumu Mwanda Nsemi qui avait reçu tous les enseignements spirituels du peuple Congo. Alors c'est lui depuis Bazanini Bandaka kena ku transmettre tek luma bobuya. Donc étoile ina baskaka net kaka lere mfumu Yesu na Israeli lere anu vandu butuka na Moyen-Orient bamazi bamekutala étoile kena kukwenda tuko mane. Donc beto aussi beto kena kutala étoile ya mfumu Mwanda Nsemi. Donc tala mbwetete yetiseloka ku Congo. Donc étoile ya ilere kena kubasika, ça veut dire lumière mekukota na kata peuple Congo. Leur mfumu Mwanda Nsemi bana kusala kupesa bas enseignement spirituel ina me recevoir na kata ntima ngwendangu. Alors voilà, peuple Congo mase basika mase funguka. Et alors mingi na mingi kena kuzwa balongi e bakena kukota na kati na lumière. Tuko mane? Donc tala mbwetete yetiseloka ku Congo wiza omfumu ndungunu. Donc prière yai ni mutsindu ina yakele. Donc betke tangeno yao ensemble munu na beno mot par mot, pas par pas, point par point. Tukuba mane? Tunalanda kwako. Benu ke futukela faso mukena kuzonda. Mila mfumu ndungunu. Mila mfumu ndungunu. Mila mfumu ndungunu. Mila mfumu ndungunu. Twechinwana muna mvita yiwasila. Twechinwana muna mvita yiwasila. Twechinwana muna mvita yiwasila. Twechinwana muna mvita yiwasila. Mukena ko papa bakira munane mwaiti muke bandukula. Donc twechinwana no twechinwana muna mvita yiwasila. Twechinwana muna mvita yiwasila. Twechinwana muna mvita yiwasila. Voilà. Encore. Twechinwana muna mvita yiwasila. Encore. Twechinwana muna mvita yiwasila. Voilà. Mvita mpuluso. Mvita puluso. Mvita mpuluso. Mvita puluso. Puluso. Mvita mpuluso. Mvita puluso. Muna Congo. Jamvimba. Sikimisa. Mitima. Miawonso. Kukongo. Wiza. Mfumu ndungunu. Voilà. Twechinwana muna mvita yiwasila. No. Twechinwana muna mvita yiwasila. Mvita mpulusu muna Congo jamvimba. No. Mvita pulusu muna Congo jamvimba. Mvita mpulusu muna Congo jamvimba. Mvita pulusu muna Congo jamvimba. Mvimba. Parce que M-V-I est égal à mvi. Voilà. Mvita mpulusu muna Congo jamvimba. Mvita pulusu muna Congo jamvimba. Sikimisa mitima miawonso ku Congo. Sikimisa mitima miawonso ku Congo. Mitima miawonso ku Congo. Voilà, sikimisa mitima miawonso ku Congo. Sikimisa mitima miawonso ku Congo. C'est pas sikimisa, non. Sikimisa. Non, sikimisa. Voilà. C'est pas sikimisa. Ve, ina yuko munu kutuba. Donc, sikimisa, kiaki Congo. Sikimisa.
sikimisa mitima myaonso ku Kongo. mitima myaonso ku Kongo. Wiza wiza o mfumu wa ndungunu. mfumu wa ndungunu. Nimeno betu kesa nzima. Twetinwana muna mvita iwasila. Vingila. Twetinwana muna mvita iwasila. Vita mpulusu muna Kongo dia mvimba. Sikimisa mitima myaonso no ku Kongo. Wiza o mfumu wa ndungunu. Bon, voilà. C'est comme ça. Landila, bête de sonde. La deuxième phase. Ngeye mfumu wa ndungunu ndono. Ngeye mfumu wa ndungunu. Wau dumuka mumvita do wiza wasala sana ye makesa maku mungiza aku nata nsikumusu kukongo wiza o mfumu wa ndungunu. Ngeta disu kinkole kya kote swa Kongo wiza mani nkaku zakuna ntantu wiza katula tala mbwetete yeti seloka ku Kongo wiza o mfumu wa ndungunu. Ingeta bon beno mosi beno kwena tanga no twetinwana muna mvita kuitanga paso tablo ingeta bandi na Zulu bila mfumu wa ndungunu. Voilà. Twetinwana muna mvita iwasila. Mvita mpulusu muna Kongo jamvimba. Sikimisa mitima myaonso ku Kongo. Wiza o mfumu wa ndungunu. Ngeye mfumu wa ndungunu udumuka mumvita do wiza wasala sana ye makesa maku mungizaku nata tsikumusu ku Kongo wiza o mfumu wa ndungunu. Kinkole kya kote swa Kongo wiza mani kaku zakuna tantu wiza katula talambwetete yeti seloka ku Kongo wiza o mfumu wa ndungunu. Ingeta beno bula maboko kameme sama nangu matondo yaya kuiza muke dirige. Oui, c'est comme ça ni façon yake kotla sondabe yiswa foko zona mfumu wa ndungunu. Donc mbila mfumu wa ndungunu awa me sala kawama kwa mwana muna mvita kwenda nge iwasila mvita mpulusu muna Kongo cha mvimba. Sikimisa mitima myaonso ku Kongo wiza o mfumu wa ndungunu. Ngeye mfumu wa ndungunu. Wau
wau dumuka mvita. Do wiza wasala sana yema kesamaku. mungi zaku nata sikumusu kunkongo. voilà Wiza ofu mwandungunu ingeta kinkole kia kotoswa nkongo. Wiza mani kakuza kuna kakuza kuna tantu wiza katula. voilà tala bwetete yeti seloka kukongo. voilà Wiza ofu mwandungunu yeti nina Noana, c'est-à-dire en Kikongo, donc yai où, hein? Mais non, il y a du français. Donc en Kikongo ou la question d'aka u. Non, si bête question d'aka mou en français, de façon. Ben nous comptons avec nous pas. Yenge yai. Donc mou, ça c'est en français. Et maintenant, en Kikongo, mou. Vous me comprenez? Donc, en français, mou, nous faisons. En Kikongo, mou, nous faisons. Même loup, nous faisons. Mais, en Kikongo, loup, K-U. Voilà. Et maintenant, alliaison. Alliaison, en Kikongo et Kébé. Prenons par exemple les élèves. Les élèves. Mais maintenant, ça la liaison, non? Les élèves. Parce que est-ce que là on a milieu? Voyelle, consonne à milieu. Là, il y a comme Z, c'est comme Z. De maintenant, en Kikongo, Z est qui peut que voyelle, consonne, non. Donc, dans ce que tu as en Kikongo, le c'est les V. Le c'est les V. Il y a de maintenant en français, les élèves. Quoi manière? Voilà. Donc, Kwendange, Mbila Mfumandungu, sois concentré. Mbila Mfumandungu. Tweti, Noana, Munamvita, Yiwasila. Yiwasila. Voilà. Mvita mpulusu. Muna Kongo. Dia. Mvimba. Sikimisa. Mitima. Nya. Woso. Kukongo. Wiza. Oh. Mfumwa ndungunu. Kikole. Kia kotoswa ko wiza Mani. Kaku za Kuna. tantu wiza kutula tala bwekete yeti seloka Kukongo. wiza ofu mwandungu Ingeta. ingeta. Matonda, allez, bravo. Bien. Et journée à Boubouyaï. Ben vandi tete. Betu manisa kwandi. Journée à Boubouyaï. Betu me longoka. Mbila mfumwa. ndungunu. Prière yai, il y a que les prières, il y a solution. Il y a que prière
c'est comme ba chrétien le christianisme ba kena prière ya bao ba ke salaka le prière universelle ni ba ke salaka ya notre père. Et de maintenant na beto na kati ya bangunza na kati ya spiritualité Congo prière universelle beto yake ni mbila mfumo wa ndungunu. Donc yake prière ya solution. Prière ya isingemeza ba na kati ya itwange yake na ba technique mukela kisa beno ba ke utiliser parfois ngele ni utiliser misapi tatu na yao ngele ni utiliser donc ngele ni basisa 3 pouvoirs na misapi tatu yai ngele ni basisa 5 pouvoirs na misapi 5 yake nange. Prière yai ngele ni baka yao ngemetula c'est-à-dire ngemeza ba na itu ngemetula continue ngeme kota misapi nyonso na maza ngeme sala prière ngeme réciter yao pendant 72 fois ou pendant 27 fois ngeke tala ngeke se transforme ngeke se transpirer c'est comme muntu ba misala na choko. Donc maza ngeke kuyobila à tout moment ngenge na kota na douche avant ngeke yobila maza ngeke baka misapi yange yai kotisa yao na kati maza donc maza suka kwako ngeke réciter prière ya pendant 27 fois ou bien pendant 72 fois. Yeketala, c'est la purification spirituelle. Ba piéger ba bima yake simba ve, ba kange na bandoki yake simba ve, ba do banzila ngenyo so yake bandu bande ya moi. Voilà un peu de base d'explication. Après quoi kuna kufutuka fyote na manima abete zonzaka avonge banda kusambelaka, il faut kubulaka maboko nkumbu tatu sama na kufungula 3 portes spirituelles. Nzambi azola yangamu evo elendo. Après ngefana kuvandaka concentrer ba me kuzonza futuka samunge ekibeni. Prendre conscience de toi-même. Après, tu fais la guindu, donc il faut que lancer que bah idée na soleil. Donc chaque souka, il faut que kutala kantango. Banda faswe. Chaque souka, il faut que kutala kantango pour que ngevanda na facilité ya ku raisonner ntango na kukuma na niveau ya ku ramener soleil côté ngekele. Donc du coup leur ngekana kuvanda su avant que sambila donc ngeme ramener image ya soleil. Donc c'est comme il faut que sentir ngeme kuma na kati ya milieu ya so ya soleil. Après ngeke zonda na isi atima oh mwanda velela wiza wantwadisa. Oh mwanda velela wiza wantwadisa. Donc l'Esprit Saint wiza kugide munu. Après ngeke bola diaka maboko nkumbu tatu sibenu ke beno zole ngeke zonza tukunda nkumbu tatu. Mais singe ngemo ça ne sert plus nge zonza mais ngeke bola kama maboko nkumbu tatu tukuwa mane ngeta matondo mingi nukuna betu mekuza kumanisa mais leur betu ke manisaka betu ke na demi prière betu ke réciter ou prière muvimba bake bokla ngudi ambila tukuwa mane ngeta mais betu ke réciter kaka demi ma betu ke longoka ya aussi. Donc fuma ndungunu première prière ya commencement ya bisambo ngudi ambila dernière prière na kukanga bisambo limeno betu ke réciter sini kanso kaka ngudi ambila kumbu mosi tukunda kumbu mosi sini kanso kandono no tata nzambe utumwene ne mwanda kongo na budimbu kubele bakulu kubele bantu songo na nsongo zimeni betana ne mpungwe wanga mukuma mfumo eto mbazeto simiketo ne mwanda kongo tusambiribo ingeta ibobo betu kikanga kilokela ya ive kilokela betu kele mwasi samuti samedi betu kukubanda diaka kintwadi na bayaya nikuna betu kebula maboko kaka nkumbu tatu samu na kuvutula matondo na tata nzambe mekusala mekupesa betu ngolo samu na kusiretrouver awa na kilumba bubu yai tukunda abu pia